wa TV sto murungi nakutanjera wasiba kurungi emerumo kathamye ngu yakutambura jeri zoba nizoba rero akana ebiro 20 byo kwezi kwa 11 umwaka gw'I2025 amakuru agacencwire agutwa kurundane rizoberi orkwijaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian worumo rwo bubonero konkatakaga kuri tirombo ijwire reka tworeke ebikore byija bwebembire rero nabwanyuma tujaga kusyaho mbwijwire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa Basigard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mkaga na mukaga notina atalni 5 okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduka gona mu ihanga lyona chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigiyonga na mu Burungi netambula bulungi neba kali bobo Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga gacencwire kireki President Yoweri Kaguta Museveni asibira umurukana kamuri abayo bamushaba gutungura byo bwegese. Now I have written what you have said about the industrial park. Kale muzeyi awandise echo chetoge report kyawaire echa industrial park oba amakolero okuzima amakolero. Brigadier Major General Mugisha Muntu yaraganise kurwanisa biri kuteganisa bakumi ahwasibire. In Teso, we know definitely that the issue of cows is central to your culture. Abana bari hagati y'emitwara 22 na n'emitwara 22 bazarwa batashikira mu Uganda buri mwaka abashaho betombyitiro butagire bukoreso birukomara uko bakorako kandi twabaziri bo kubatwira abana batashikire we need to be supported. Tongera kutanjera umakuru gita gacencwire kandi urugakuseho nde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian oworumo rwo bonero okuronda karuruko bwa president rukugumizamo kandi rizoba president Yoweri Museveni yasiba omu district ya Ruka hamwe na Kamuri arukuronda y'obushagiti abahazigizi bija omu bwinji kandi bayireko kwatwaho ahabwe byegese ebiri kusobaza kandi hona bamushaba ngo abakore na nenguto eziriyo mu mberambi okubasa kurabya mu by'emishuro yabo. President Yoweri Kaguta Museveni omuriro kabahagize bamubuganira mbuga nkuru za district age kandi bamushaba kuhunduza amashomero agariyo mu mberambi no kubombekera amashomero gebyo mikono kwere emyeto kutunga obuhangu ebintu by'abantu bifaino abasuubuzi kubanga amasanalaze mu wiki endala yonka gabakuna ku ibiri ena kwedisigairewo mu district ene yaluka amasanze tikuba wayagananga n'abantu baifu abali mu PDM abafunye sente tibali sobola kusuubula bulungi olwokuba amasanalaze gavavwako kubaga akoze kubuzira omusana mukuru asobole okubairamu noli kintu kubasaba ati 15 buune mujja ku polling station munoni agali ekikufira nakabasi age mutesonga ngogoreranga mujogore gulo bidakubara bululu ngebitu bitambula bulungi. And so when I know the policy of the NRM government today, ngabwendidi engeri ya NRM bwetamzayo ensonga dayo mubyendegereza olwalero luno that not a district but every parish must have a primary school. And every sub-county must have a secondary school. Etawe isira nti buli muluka gulina okuba n'isomero erya primary ate buli gombola libe n'isomero erya senior. President Museveni yasima tambwe or government tiro mkurwan sentaro ezabire nstegan sentungu ko muihanga. So when I come here today in peace, olwalero wendira kwanonga tuli muidembe tuti and openly atenga wazira buzibu nga ije musana mukuru and in happiness
atenga idye muisano to talk about our future. Okwogera ku bulamu bwaife obw'omumaiso. I feel very happy. Mpulira bulungi ino. Kampulira akalu n'omuzira kubanga president waife musanufu. Awo whenever is a kibumba. Era yebaza Katonda ku lw'ensonga eyo. So we are here with the other leaders to present to you the NRM manifesto for 2026-2031. President yaraganise okombeka amarwariro magombora ashatu agatine marwariro n'okutungura gari omuhere senta ya kabiri gakazahere senta ya kashatu. When somebody asks you and says, why are you supporting NRM? Eranga bwakubiye tituwagire NRM. Singo, if somebody asks you, why are you supporting NRM? Singo omuntu aba akubuuziza lwaki wali wagire NRM. Tell him that NRM showed us that it had put a number of matafari on Uganda's house. Mukobe bwa bukobe nti NRM etaire kwa matafari agawera ku nkulankulana ni kubaawo okwa Uganda eno gye tuli mu lwaleero. Number one, peace. Ekisookera yala mukobe nti NRM yaleeta idembe mu nsi yaife. Second, tofali enkulakulana. Ensonga ey'okubiri gy'oba omukobe akubuuziza nti NRM eno erese enkulankulana. Tafali yokusatu obugeiga. Mukobe nti eitafali eryokusatu NRM erese enkulankulana. Etafali eryokuna emirimu. Ensonga eyokuna itafali eryokuna nti NRM erese emirimu. Emirimu egiva mu bukombe. Emirimu egiva mu bukombe oba mu bugaiga. Okwongera ku mirimu egya gavumenti. Okwongera ku egyo emirimu egya gavumenti. N'amatafari amalala asatu gengenda kubakobera ekiro. Omu by'entambura Museveni yajanga oruguuto rukurugiganga kuza Buroba mpaka Kamuri niruzakorwa kihwera abatura okutambuza eby'emishuburo yabo batine kiri kubateganisa. I have written what you have said about the industrial park. Kale muzeyi awandise ekyo kyetwogeire report gyawaire ekya industrial park oba amakolero okuzimba amakolero. The sports stadium. Ayogeire ku kisaawe ekyo kyetwasaba era ne tuwaayo eka 13 wainumaawo ed'okuzimba ku ekisaawe ekya region wano eno wene eruuka kij'okuba. Industrial park. Ekyo ekyamakolero. I've taken note of all of them. Byona. Ari kugarukamo kushaba kw'abahagizi be President yaraganise okutungura eby'obwegesa omu kyanga eki. NRM oye! NRM oye! Omusaadha omukulu w'ekikofiira oye! Oye! Luuka oye! Oye! Busoga oye! Oye! Uganda oye! Oye! Ndi Anita Tukunda. Webare Anita Atkunda kandi President Museveni izobe lyanyica kare naija kuhendera okuronda akaruro mu cange cya Busoga atyo abase kuba natandika okushera obushagiki omu cange cya Kigezi kandi sandero kwijaru kubanza campaign zinaija kuzikora mu district ya Kisoro hamwe na Rubanda. Twagumizamo uwo kwatire ekibina cha ANT ebendera ahabwa President Retired Major General Mugisha Muntu nawe akaruru erizoba yasiba na karondero mu cange cha Teso kandi yasiba mu district ya Kumi hamwe na Bukedi arukurondo bushagiki. Retired Major General Mugisha Muntu okwatire ekigombe kya Antebendero mu kushera akaruko bwa President yarugo mu Didene kuzo mu district ya Kumi okuhamiza abatezi bakaruru okumutora nabwa President. Omwanya ogu abantu bamoreko kwa bebembeza batwire nibatorana tibabayambire cyango ekibarekire nyuma mu byentunguka. Ijoda irala tekerana pipuka. That you are also from the same tribe. Konyedo ejena nyini tungana ne pote kada itapoeteke. But you know that everybody comes with their own. Apipilu neja iso kwa piteso. But the pain they have as interest. Na sodit. Ipalasyo ay tuku kwa popoto nyonyoto.
Osemerone. Konye president eyala mabunera dolo iniso. Konye correction ejayi NRM ekokolan NRM ndoi. Eyala masora dolo iniso. Anybody can do to you is to do things that cause you to lose sight of your dream, lose hope, and abandon your dream. When anybody does that to you, basically it's like they have put you on a path to your death because you lose hope. Hona batezi bakaruru bayitombwitira genero mugisha muntabwa abantu abari kubiyo sento muringo gw'ekishobobo okubatarukara rwa government kurihirwa bimwe abintu byabe baferirwe konka bakahendera batine bibatungire. They want life of wealth, riches. So in all that we do, all of us need to seek for men and women first amongst yourselves who can take leadership positions at councils, at LC3s, at LC5s, at MPs. As long as this country remains the way it is, where the majority of the people who are in politics now are in for themselves, not for people, the problems are not going to end, they're only going to increase. Bwanyuma muntu yagumza mukume municipality ayiba mushabo kurwanise nguzetekere mushecho mu ihanga kandi mugisha muntu yabashabo kumwesiga abikoreho biru kubashasha. Because you can retire literally all the leaders you are saying have abandoned you, all leaders who have frustrated you, including General Museveni. If you are determined on 15th of January and the whole of Uganda is determined, we can retire him on 15th of January and he goes home and rests and the country also rests. Kuyarga kumi muntu yaza bukedia aho yatera campaign arikachumbara kandi abaye bamushabo kurwanisa burubwenguzi. The levels of poverty are frightening everywhere you go. Out of 10 people when you ask, you get a sense that the people who are comfortable, who can cater for their needs, are not more than 2 out of 10. Oko abebembezi ba Antabarim Angeline Osege bashabira muntu karuru omwanyogu. Ibala sheba apolora muchon oipuga ya lo Uganda. Apolora muchon opone lisoma eriboro. Epole soswai. Gasha kwa Edwin Ram. Ram Edwin General mugisha muntu izobere ya Nyicakare natekatekwa okusibo mu district ya Kapuchorwa kandi okwe nayo arukuronda y'obushagitsi twagumiza mu namakuru Uganda izoba yayigita aha mahanga gandi okwijuka ekiro cy'abana abari kuzarwa batashikire omukwijuka ekireki abashaho ahirwa rurere ryambara Regional Referral Hospital bashaba government okongere bukwato ngo kibahwere okurebera abana abari kwabazirwe batashikire. Erizoba Mbara Regional Referral Hospital bijwe kiro cy'abana bari kuzarwa batakire kandi aba batandukane mukoro yo kutambura mu town ya Mbara ubo bari kumanyisa batura amakuru g'ekireki. Nabwanyuma abashaho abazire n'abagenya besirwe bayirundanira hacayi Chambara University aho mukoro yakorerwa. This is a new hospital that comes under a hospital. It is a 100-bed capacity. It is coming up with a NICU and a new lab. These 3 structures, they will constrain the administration in terms of human resource, in terms of utilities, and any other consumer, including cleaning. Continue with the capacity building with the support. We shall be there in the regional mentorship, updating guidelines, and supporting and giving advice and input. We have some neonatologists here. Mukoro ogu gwakaho commissioner wa ministry y'ebyamagara Dr. Richard Mugahi owagira ngo ihangara kine kizibu cyabashaho abo kureberera abana bari kuzarwa batashikiro kuba bace nkonka ministry eriyo nekikoraho obuchweka ihembe okuchurwanisa. We are aware about the human resource gap. We are aware about the human resource gap. Ministry is fully aware, and this was part of the communication from the permanent secretary. And we are going to work on this.
this facility without human resource will become a white elephant, maybe even a black one. White elephant is an English expression of something there. So we are very committed. Kurjira har Commissioner Richard Mugahi ibura ryombazi ogurukumanyonka safakitani nacho ni kibachwenteje. There is a drug arombazi okubakweta surfactant. Nuguyamba omwana yazirwa tayikire doze mwenegura millionemu. Omurimba rom pharmacy gurimu konko muntu wa bulijo takukubas. And we want to buy this and make it a free drug for all preterms in Uganda. Mu Uganda omuntu zaza ba preterm abakukemutwali 15 150,000 preterms every year. So they cannot afford that amount of money. And we are not giving only one dose. And both these, the preterm and the term levels, are separated into a very critical area, a HD, which is the high dependency in a space, and also a step down level where babies who are better but not well enough to go home will be. Nanitwa bazire turabombiza ububyingi kurebera omwana abana bakaba bukabukira ubuto nyoni nyishika Angel. Yes, Angel was too small. Even the siblings came to visit her. One of them cried, was like, "Mommy, the baby is too small." I had to explain to her that Angel came when she was still young. Kurjira har United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF abana bari hagati y'emitwaro 22 n'emitwaro 26 nibazarwa batahikire omuri Uganda buri mwaka. Ombarogu ni guta Uganda omumahanga gari kubanza 20 omunsi yona okuzarwamo abana benji batahikire. Gasha kwa Edson Chinene. Webale Edson Chinene umurebi witu wa Tivesto Murunji ni kusima aho kuturebera hona kandi webale na nukutorana okureba TV we studio makuru Agacencwire konko twicirize tubase kubantumuraho tujagarukana n'amakuru agandi. Agarukurataho nagakushikibwaho Move nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe mushanga sako limited einitaje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereke cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereke cyatandikire ni 1214 byo ku 12 omwakogu Agarukurataho omukashonshoro cheke cyanga cyawe twazo mu district ya Rubirizi oramanyira ubukomoko bwizi na Katerera kikacho mu bantu bake munonga emhandi ketarimu katu mutoko ko tembo cya cyambura Agarukurataho gabanaga kushikibwaho Move nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe mushanga sako limited einitaje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereke cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereke cyatandikire ni 1214 byo ku 12 omwakogu omumatajaga. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness.
Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original chiraba original garments abashija enkito zanye nunji is the original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuletere ikitaramo cha Mpengo Fermented Beverage 2025 ekirikuiza kwata hasi nehiguru okumara ebiro bishatu ebiri 12 byokwezi ku 11 chenjo jo mu chai 15 byokwezi ku 11 chegego mu chai 16 byokwezi ku 11 mubendo mu chai itizate utaferwa beshongozi bebembirwe David Rutalo MCs DJs okutaha hamwe 15 kandi notunjira ecupa ya Mpengo ni drink utaferwa kwangura ibihembo nka solar panels ebitereche bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 kati banjura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuru ba interior designing omuruburenge rw'izoba orino yombeka ninga nungundiza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe kitaya yero yotungira amatara ga chandelier agarikawa okashangura uburaya sink zo murembe tiles za burika wallpapers za toilet sheets dressing tables na mirrors shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ebindi bingi kandi nibaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashangwa muri Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho ziri kutahiramo esumu note mushanju 2 anane 2 abiri na mushanju 9 Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumana okozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariona Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wearing ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine iyo ni shara cake tukazakunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje
amashemerwa no kujumbura hari Igongo Kids Festival and Family Day 2025 ebirabi na mukaga byo kwikumi n'ebiri omwaka hari Igongo Country Hotel and Culture Center leto mwana shemererwa mu izoba erwijwiremo ebira bacamura nka bouncing castles okuvuga ngamiya okuzihamize face painting nempaka zo kuzina nemishono y'ebyenjwara otebigo za barud n'abashongozi nyamwinji barimo Fresh Kid Wakiso Dance Kids DJ Ikra Zada muleta abana mu nyumure kuonya tonto omuziki gunda reka bibinji tuzina futaka fito okuingira mutwalo gumu okutahamu sinije mutwalo gumu bana abaze no kutahira musha tandikana shayina zakasheshe okusashaye 12 zo mwanzo ijoye muri kira nohire omuringo gwigongo amashemererwa eka hamwe n'ebiro bikuru byona omwanya gumwe ebira kiraho tera noti mushaje mukaga nshanje ni 28 Igongo Kids Festival and Family Day ahi buri kamwenyu kino mugasho Christmas bunyaruguru development sako yakuretera shitere cyanyamurunji ahi buri wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1225 otehireyo rere kirakomugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 5 nemigabo mitwara 5 notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 25 nemigabo mitwara 25 notungo mugisha go kwangura nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharon za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans neri nibashangwa Nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambura kitagwenda ibanda Kagongo Kasese Katungu ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona okumanya berukiraho tera note mshanje 2 mukaga note ina 5 narishi note mshanje 2 mukaga mshanje 5 ina emwe. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka kali miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cya Kenyonyi omu Dubai emiromo nkaba customer service airport security aviation stewardess check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamiromo yona ahamataji gabogona esimu note mushanje ina note emwe 2 3 4 5 6 ninga note mushanje ina 5 ninga note mushanje ina note rukumi Ogumwaka gw'2025 Christmas reke kugendekereje wowe no rukubikana ruhira mireni ya musako reba sako yagaruka yabijuka mwena ba customers bayo mwene yaba leta kibayeta Christmas bonanza aho rikubika mitwari 10 okuruga hato kumara biro bikuru byona ukatungira hekirabo rwiguga hari mu kamasimu ebafu isabuni n'ibindi birabanya mwinji ico bakikora kwena ngo bashemeze mwena ubwa hatari yagamataji gona ya ruhira main branch Nyakitunda Ngarama Kashumba Kabuyanda Mbarara na Kivale Tungamo ubwingi bwa sente zorabika ku rugami twari 10 kugarura higuru nibwo buhango bw'ekira becora atunje kandi sente nisumaze byazawe nkaburi ubundo buherezo bwo kwigura account na no kurya loan bucagendo mu mbi ubanga kiburu kwate sente hingire toya kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotayiruzi nyamwinji enchene mpango
nka 60x60 na 120x60 okurga Twyford Kenya na China. Mikaso size zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools. Twinitaji shaka wagura mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya warehouse ebintu byona no butandu bata. Kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi kandi makuru Agacencwire gicyoke cya kabiri erizuba umukashonshore cikitwa kicanga cawe nutureba ahatawune ya Katerera mu district ya Rubirizi oramanyira habwenci Katerera ya Isurwizineri iwe cawe shitama tukutebeze akasiona kahindo acangeke. Katerera nirmwa amashaza abiri agarukora district ya Rubirizi kandi shazeri nirmanyo mnonga ahabwa amataka garukweze bihingwa n'abantu abakozi abarukuturamu. Katerera nkishaza niruturamo abantu bende mizitaro kushana kandi muri aba harimo abanyankore abakiga abanyarwanda abakonjo n'abanyaruguru. Oramanyira habwenci umwanya wo gunugwetwa Katerera Chirinju Adoni abegura atugambira ubukomoko bw'izineri. Tuje mu mwaka gwa 2019 kikachi mu bantu bake munonga emhandi ketarimu twatu mutoko ko itembo cya cyambura uiza nebigere wahirwa ubona kagari abagwira injura nakagari kakwe mivuga ukanago umuhanda ukashireko paka hakiri so akamweseri nyingi umushaka gurwa mani abantu bakambafa abumushuisha. Ombwire bwira Katerera yona bikaba biri bahandagazi konka myaka gumerene hinduka nembera yahinduka nk'uko abatura babandizeyo barukushoborera. Nenguto nkibanywa buri omwe enguto zo zikazo rukubimononga tukatshubura ebintu kikacyambura akaru tractor niyo yabeturete yo mcyara sikora mama cyama niyo twabetwiziramu tukapakiramo ibintu kwaboronkisha ko shoppinga kwaura ngwenjura yagwa ko bazo obuza konke njura yagwayo ngwe yagwa omango atu wakuzakigere ebintu katu byokorezo mutwe tuteka abacuba babyokorera kurga cyambura ecyo abantu bona mbakimatu byokorera kurga cyambura kikakaterera enguto kakabwo handa eketa munguto kake ko iki main yo kurga cyambura yebene shamweti yokushuma ekuza cyabakara obundi wasigara ubwo kuza kanywero kakari akahanda uza cyamwiru yakahanda abantu bajya n'amashanshamba yo kushoma aburme. Katerera ne yatana n'irindiro ry'inyamishwa erya Queen Elizabeth kandi abantu bayo nibihentasia omukwinge bihingwa nkapamba ebihimba muhogo emondi nebindi. Abantu bitu ba Katerera okubaho kwabo barabira mu kuhinga abo kuba ntinge bihingwa bitari bimwe na bimwe twino cash crop na season crop twine omwani nubwo guryo gwo butwire ogutkuba ntangaramu ogukwera season ibiri omwaka tukirgaho tuhinga obutunguru enyanya cabbage tuhinga na pamba kandi abamwe omwe bine na nentoche nibyo bintu ebiturukuto hangaraho niyo ntasi y'abantu bakaterera okutwara hamwe abantu bakaterera n'abahinji. Ubuzima bondi kutunga ni watamwe sente za ongezi ukashanga umuserwa ugwafa hata ukashanga nwe nabanyine mwesubi yo kushashura mwana school fees nkeji ukashanga naremererwa nkanye ko umuntu wa hansi. Omuri Katerera honka harimo nyanja itano ezuru mucyamwiga bugwaji mbuga karya na katunguru ezuru kwegita hazindi kukore nyanza 32 ezuru kushangwa mu district ya Rubirizi kandi bamwe mbatura nabajangwe nyanja ezi tubaziganywire mu kiryaho. Oyireho itwe nk'abantu ba Town Council tukuzugobe nyanja ezi aho ke nyanja zo kureba nuzupangisa abantu sometimes imbamba gaheru abazipangisa batamu butimba batamuki hato shanga omuntu ogumutako watabona kanso kwakuza kuzamu ushanga
aba bapangise nyanja bamwiruka ha bamwe babakwatano bareba mbabatombe homwe abandi babatera babatemitwe entunguko muri katerane yongera ahabwa amakorero agarumwe bwa hati ecwerira abatura okongera hantasi y'amakagabo no bharabe harebera kubatambikono ekiretire entunguka yataho muri katerero kutwariza hamwe twargombye nyime twabeturumu abo kuboko shanga amashomero gabe gabagarahare oshanga abantu bayeganye kushomesa abana ahabwe entambara naci konka president Museveni kuyikirize n'abantu buntu gukora amashomero gabo charetera buri omwe yaronde education yari kubasa kandi yashomeseza ho mwana we Katera tuinemwe bizibu tebizibu konka cyo kubanza n'urguto rwe rukubi tinkumanya yamba twebwa yaba tateka mu budget konko urguto rwa Katera tugambire twarwa kandi kindi emibazi omuyirwaro embazi muyirwaro tutukumanya yamba kireta bakajuguza konka amarwaro tutune mu mbazi ebino birabe birubityo Katerere kirumwe muze gw'abantu butashoma okurenga ha chamushanju kandi benji na mnonga bici nibiho mu mashomero okuza kushwerwa government ezizerenize bembera district age enshongeji bagirebe sakatanta kerisho nketine makuru gasha kwa Onesimus Ndianabo webare Onesimus Ndianabo kandi okutusyaho echange cha Katerera omu district ya Rubirizi twagumiza n'amakuru omnyishengero kazi owa district ya Mtoma Juliet agashabashisha ahijire abatezi bakaruru okutora nabebembezi abarije kubasyaho entunguka abigambira rukurundo ubushagisho mugombora ya Mtoma aho nkuyanja bamwacire regulating ebintu ebinkorire Mtoma nkaza na radio nakigamba ebinkorire amakanisa amakereziya n'agandi maramizo ebinkozero mu mashomero no mu community beni bikora bwo mutuma murunzi akaruka Juliet kakazamo ruvuyo rwinji eco kubanza hina ibere mbagenda bakumgira ngo gumumbinje ngutayine mugaso mwenu kwabira tine mugaso siminti ziyatira hacha kwe hino wazitira hacha cyo Uganda Inostiro mbachimanya na hayituri ebintu bya Juliet byakoze rebero no mbere yaba yakabisa tumukugireba wewe munonga hariho abamuraganiso bushagici mu rugendo rwaramo amen nanyine tanga yarabeka nabwo na timu ya Juliet baba boza timu ya Napeka hata naza timu iyo guntana umugandi abantu 50 mugombora ya Karugutu mu district ya Ntoroko barugiro mu kibina cya Nupu baye gitahare NRM bahire yo card zabo z'ikibina kandi binje muri yabanemenyeto ngoza kusabu nukutangira bagenzi baito bali mu Nupu ngoza kuwatangira no kwasimwa ukole nswamwe nungi kuruga mu Nupu no kuzoininga NRM kano kwaya usagika president Museveni na NRM kandi ngoza kubagambira mugambira bagenzi banyu bali bareka kutina bakwa report yagambira muri batina bagiro baraije baje kubataha imisango obukurwayi no kukizire kireke na rugo munupu tukakoma chairman wa NRM yaija yatubaliza kurungi megaso ya NRM na evento bega mazire kukora hano mwihanga kandi na isu zetu tukabagambira bagamba baija kusikora nechikareka twakoraki twachwa mubija kugaruka mu NRM abarugiro mu Nupu babire bebembira umuhandiki na chairman w'ikibina cya Nupu ahabwe gombora ya Karugutu mbere nikora nga secretary chire mu kwenduka kugaruka mu NRM Our youth
abanyakuru muntu nibasaba nibesengereza mureke kugenda mu bintu bitukura bya kirumira mutima mara biki ebitu birungi jwere abana bakafa. We work together with our senior presidential advisor who is a master in mobilization. Tukwatagane nawe, tukwatagane na office ya RDC, turebe ngo we protect the gains. Mwe bale kura mwakwataniza hata mwija kuombeka ntero. Murebgene na mkigai. Mugendera mu mazema. Mukora amazema ngagambaki. Hata mazema ngatukora mu bugabe. Gasha kwa Mike Twachire na Filipo Marangera. Mwebare abanyamakuru bitu twazo mu district ya Kiruhura bari yakwetebekanisiza okwakira President Yoweri Museveni ebiro 28 ebyo kwezo ku omwaka gw'E2025 kandi abashubuzi omutawone ya Rushere barigireyo baraganisa oko barikuza kucinga amaduka gabo gona okugenda kutangira President Museveni obwe yanashero bushagiki omu district ya Kiruhura. Abashobozi mu Rushere Kiruhura district baraganisa okucinga amaduka gabe birabiri na munano bu President Museveni arabayizira mu Kiruhura okurunda karoro. Uko mwerota ndimo kuriyo Museveni no yenda kwe. Nashaka kunajya kwine kweganizinga kabashubuzi. Kandi bimbire ningabo bona bibe ningandara bacagera. Nimbasiba biterire bakambagera okugambe bino babire beteranire hamwe barufutebekanisiza kubara yakire President Museveni ebirabiri na munana obwe bebembirwe Robert Rwakandare. Tabo umstambure chulo mtamburo muyango tino kutuvuza. Kandi mu abaho kuba bajya bakagera ari ubusinge ntuburya utine ubusinge tukubaho Paulo taro bayika masaka ahantu bantu yongere kuza kwesereka mwene katsabire President Museveni emyaka agumzemu nkaito kaba mobilizers twena tutimwe kandi abantu betekatekire okwakira President omukitinisa omani akubibukozi bweberoho mwene barode kumwakira buri muntu nari mbashone mbeshengereza akawo umuntu ajya ngo buri muntu oyine motoka na dafite mugenzo oyine piki na dafite mugenzo. Robert Rwakandare hamwe n'abandi behanangiriza abashobozi okushomesa abantu ebirungi bya President Museveni ombakozi babo bitu kitari cyo kubatinesereza. Yakobe kisanje cyangwa kibashoborerege mune cyo kume byabo bono bagira ngo heneke bakozera mu busingyo mwene barode kuba ibintu byabo. Niki akabara abantu benje ko abayina abantu barenze 50 ko kushukugwe wakoze so mukozi okamunyaga umuretero kwiyanga nabasaba kwagana government kandi shobire biri wawo mbene nshaba abakozesa abakozi banyu yaheza umusha yaheza kwezi kwe muhereza gasente adaho begere giri cyarebenda ko kumunyaga ushanga yenga government kandi kutari umushanga wa government uyu mushanga wawo nkiyo ngumuntu makuru gira ku ubegire muri no era muze kandi barisho niwe shituri makugamba kwero n'ubutenge foka abantu babiri batwigo barindazi no babanyigire bakato n'upoka n'ubutenge. Abashobozi bagira ngo bine nshonga nyamwinji ezo kuhagira NRM na munongo kubaretera obusinge omuganda omuhwezi wa RCC yabwamba RCT pore katwira shabire minyeto butahugisibwe bigombe binde byobutegeki ebitara abatungure kureka bashagike NRM. They lack information. So our duty kaina mobilizers no kugenda ku gambire myeto adiyo gaina remu amuna kivinza ina remu kubahugura kubiha yiro kubahugura hata wareki bakora urebe deza de ba makari semyeto kibakoze musteyambara ko irase ngo mukora bakakora desi mshaye ugunagira ngo bwire bwinje myeto yose rero koresebwa bito babasiga inyuma. Taking a good excitement. So I thought, what guess the Bamkura no Kukuna, maybe is a musician, no more songs. Concatain agenda, take a mission, you only have a need to take it. What no more songs, that's excitement in it to Aravana, so our mission now, Kaina.
no kureba kwa mobilizinga youth mu Uganda yona babone ko mpande gushyo eminyeto ishikiraha mukorogo ebirenerwa mu matendekero gatari gamwe na gamwe aho muri Mbarara. So we don't want the wind from outside kuija kandi umuyaga wo gukatwara eminyeto yitu ahabo kuba eminyeto nito twine percentage impango munongo mu ihangeri kandi nito twine kwebembeza ikigombe kitu cya movement kugira ngo tukihagire kandi kigarike mu kizombo ebembezi sombwenu okuturyaha twetekatekere munonga kushobora eminyeto mutahiyitu actually because for us twine cyo barikweta ideological orientation. Nkunganyirira eminyeto yona himuro mu Uganda kutera President Museveni akaruru aho kubatinga kusinje mureba shomaje twine tuteganisa amashomero gari basaries twine kusinje twine birungi binje byatukorire gasha kwa Paulo turiyamureba na Ram Edwin. Bare abanyamakuru bitu twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agandi. Ekitongole kya Uganda AIDS Commission okurwa mu office ya President kitiroho ruterane urwakakoka karukoreta oburwire bwa serimu orwo mwaka ogu 2025 ogwihanga ryona oruterane oru nurwija kutandika 2026 okusiya 2028 ebyokwezi ku 11 omwaka ogu ahambuga nkuru ezambara University of Science and Technology yagita habachondoza abanyabirajuru abakozi bebyamagara hamwe n'abebembezi bebyanga omukurwanisa akakoko karukoreta oburwire bwa serimu omjenyi mukuru ni Vice Chancellor wa Mbara University of Science and Technology Professor Pauline Byachika Kibwika otafere ekiganiro eki ekyokeza hakakoka karukureta oburire bwa sirimu kandi neja kubaho kucebera sirimu ahabwabsha okumanya birukukiraho tutayayira ha kibanja nhas.usc.go.ug katuchikwere kibeho tuhendera akakoka karukureta oburire bwa sirimu tutakahikire 2023 Katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi Eina chama chayo muhuje katochi niyerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya birukiraho tera noti mushanjo mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burengero rwizoba abino buhereza bwo murembe nitwakira omuri Rwambara Suits omwanya gw'obugwaje n'obuteka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall eyo mutindo gwa higuru enebyo kwejunisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no endo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi omwanya ni Rwambara Suits conference center twine bishenje byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga anana munana ninga noti mshanje 5 noti emwe hashatu nemwe nshanje nina Musigwa badomu rwa katoli kundongozina nanywedde kano kalu vera chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati yebule mutobo
okolula kolula okotyonguka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu amazina ndi John Patrick Byaranga hazo kumanya kuturumu ahatwina masarazi awejo ngezi ntarikumanya kuye 12 fresh sore kisi aho naho nkazo fresh sore bamba sore yabo kongo mukukozesa ile birunje byine sore yabo tekukira korarara aha ni ndise nkoko sore ni njukozesa ku brooding nkoko nke 15 15 shanga ziri mburuda mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hasha tuna mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha Umunya-Uganda mutahiwaye nomanya nkurga government yarwanyize teka henkore yabona basome gete UP yo mu 1997 na USE yo mu 2007 emiturre y'abantu mu Uganda nomanya ngwe kahindukaho abantu bayiyongera kubaje mbwenu bwanyuma y'emyaka 2008 NRM committed cadres bafite bekanisizeho omukoro gwo kusima government ya NRM hamwe na his excellency Yoweri Kaguta Museveni omukoro ogu guri yabahebera 2003 byo kwikumira gumwe 2025 omuchayi kororo independence ground okutandika nishaisha tuzakasheshe mpaka izoba ryona omugenyo mukuru ni president wihanga his excellency Yoweri Kaguta Museveni ashendekerezibwa mu cyara we Janet Kataha Museveni minister w'ebyobwegese n'emizano omutwe gwizoba ngukwatara biriwe nyowe niwe tutwakushomere iza twemurice obwe turukusima government ya NRM ahubwo kwatara abana batari bamwe na bamwe omu universities zitari zimwe na zimwe nyabo bwe bakubidde simu amasanyu ganzise kubanga nabadde ku mulimo nebikola nensooka nembivaako nempita bannange nembagamba banaye empangu balabika nno esimu nagirabe ngaerabika eri official nyiga *165*8 ogoberera endagiriro asasulira abaana bangi naye nga ye akozesa momo obulamu bwe bwonna laba alla bwamubiseeko akasubi naawe osobola wewangula school fees no wanika mu bbanga tulabe yongerayo mu bbanga yongera mu bbanga kyekyo olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SEPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SEPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SEPCU. For more info, call 800-300-533. obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi.
rangi wefunire rangi ya Global ku hardware yone kuri okumpi. Global Paint, a reliable product. With Momo, you have the power to pay for shopping more easily using your phone. Dial *165*3# or scan to download Momo app and pay for anything. No hassle for change. And even better, if you run out of money while paying, you can simply add core with Momo Advance. That's Momo. That's the power to be more. Twakwakira wa Allen Women's Wear Point amakago kunyerera emishono hamwe no kwiyikirizamu nitukuretera omushono gwa buri mukoro rero kitera ije tora no myenda yitu nka silk chiffon emyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ebiteeteye by'omurembe twine na za bags ezo kugenda n'aha mukoro na bags eziri kwihayo style yawe omubwijwire nituguza wholesale hamwe na kamwe tushanje ahari Mbaguta Street ahashungine n'ecombeko echa Hosma Ruma Abernina tukunyirize Christmas age ebiri kuchaho tera not mushanju 58 16 not 8 Allen's Women's Wear Point. Your smartness is our concern. kurukayo oko mukahumuro kandi Agacencwire ageshwe kachite cha muheru abebembezi abekibina cha NRM mu district ya Ibanda batandikira intebe kanisa ezo kwacira President Yoweri Museveni mu district ya Ibanda. President Yoweri Museveni natekateko kutayira district y'Ibanda birabiri na mwenda byo kwezo ku omurtaya y'urwo kurunda karuru ko bwa president kandi umukoro no gutekateka korerwa mu cyayi cya St George's Demo mu division ya Kagongo. Tandikira shimwa LC1 twitaga cya persons bitwa LC1 kwiza bakakira chairman wabo wapate twitaga ubuciko bwa LC obweminyeto obwabacyara obwabarema obwabazeyi abantu nkaga na bashatu abebembeza aba okutensa kwabo korerwa mu kanso ya district. Intero murange minyeto kwije birabiri na mwenda ahacishayi Kagongo ahademo kwija kwakira President Museveni ahabwe ntunguka yatukorira itwe minyeto atwire sente za Youth Livelihood twayitungura 30% ya PDM tatunagirire itwe minyeto naenda turugeyo no kumanyisa abantu ngo president naza kwija kare akwegene yo venue yo kubanza mu region age ahari abana je twari aha na muhwejo program nabo cyo mwije kare abo kwa bamutezire kare mbasa kushanga kujibachi ababine ntekateka zo koragurira abantu ahabwabusha ahizoberyo izukangura haza kuba ari ibintu binji izoberyo hari entertainment hari yabesongozi bona murahurira ho mu Uganda baza kuba barakagongo onkeshi kukira yo bukuru organizing yo camp medical camp tusa kuba tucebera abantu turukubahereza obuzanzabi turukubahereza embazi yabusha nito twabire tuyayo 100% na choro abanyachoro bakabiyayo % yigana nibanda tuyaye yigana mwenisha batujigare ahiguru tujiyar cenana na mushanzu tugitembye umuntu atasi ingenta sima iburaji konkan sima habwebye ebirunje byatkorire nke main roads ezo zikozirwe hospitals marwaro tugine no bwene gaburaburamu konka hona gariho upgrading of ruhoko akagikora umuganda bazire bashabirwa kushomesa abana babe by'emikono nko muringo gukumbikanya insya yawe. Okushabuko kwirero idachari kunda twino mujuni obwabire naronda karuru muri Nyabisirira Town Council na wadi ya Rugaro. All women from 7 ni abakazi twena tujya ba President Museveni mwachengecho abakazi twena tujya ba President Museveni n'abashija nabeye konkitwe ni mwijika ntiyatwihire ubwo shabira baziro korese cyumuro eki bakegesa abana babe by'emikono ngo byije bagaserenyensia abana bisi bamarasini ya 4 na P7 watunga chance ahihimiwe hariho nkebe harani ninga saruni ninga computer usindike yo mwana wawe abaye hujizeho alize results ze so nani mashaba
amaizi gitu timarungi so akanunu wagire yakuba ni makanunu cyamize cyo no kibasa wagire nkanyafsi ya town council tekateke hamizi twetenge mu mbezo twatera kanunu ka MP na yembezo bona yazo mu parliament atretera amasomero batobica amasomero ga government ga secondary gasha kwa Timothy Mushabe na Aidan Bataringaya. Kare mwebare abanyamakuru bito murebu witu wa TV sto murunji amakuru agacencwire agunubwo twabasa ukusyaho abwizobedi kandi wabanaga kusyaho Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian itwe nitwendezo kurara kuronje. Eshaha zabisha tuzechiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ukumbereba ne kukibaho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona oyine mbogoka naba mu rugi ayibambe ne korera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasete kensheko program okumbereba yes musibirege basebona abanyabo abakundeba nimba kunda munonga abo kubano okutureba nekintu chamani mwebare gumana mutureba Tina Events aba nobo bantu bonka abakubasa kukora cyo kwenda ombugenyu bwawe yes bakakora embaga bakakuha mega tent bakakwereza decoration bakakwereza byona ukiburi hati baresira na tent izuru mufani Mbaguta Street, Central Market Building, room number 17, yes. Embogo notekwa kujinywa. Okajinywa jeno ombusinje abokuba niye kubasakora abantu bagenda mu mbaga abantu bagitsaba mu rufu abantu bagitsaba mu ngendo zitu zone abokuba umuntu ku mixing ebishaka biriya akaza China yashoma emyaka mukaga 6 years. What are you talking about? Nabo echo ninjirangaje active ya government abukaninje kakasa nabo echo akacupa abantu hatene bashabembogo nabo echo yuweke churoto narongo oshimira kubana umpereza a box so gumaninga bira abantu yes Fresh Uganda Lower Sachura Road amashanyarazi gijoba amashanyarazi kwaka non stop so ebyo kusimama nyamasanyarazi gagenze no way nabwo echo district zona eza Uganda muzeyo mubuza abana bariomba kore bigezo byabo abana bariomba heze bigezo bya P7 bariomba heze bigezo bya P4 bariomba heze ebigezo bya senior 6 iwo muzira ryo nandeba oyetebekaniso to mwanogo manyu mwana kasoka atandika omunasare takasta magaka amaresa ndisha tajenda hato muchariyo naija senior 6 aino burega